house. Ui. It's a house and they are living there. Nu er vi på vej op til de her to mænd, som Reibo han snakker om i går, hvor taget er faldet sammen, og det ser man også allerede herfra, at det er faldet sammen. Der går faktisk ikke nogen vej herop til, men der bor to ældre herrer heroppe, og vi har gået cirka en 800 meter måske ud fra vejen af. Og deres tilstand er selvfølgelig ikke særlig god, fordi de har alkoholproblemer. De bor i et hus, som der faktisk ikke er hverken isolation eller varme eller noget. Og jeg må bare sige, at det her har jeg slet ikke troet, altså, at var muligt. Men nu er vi på vej ind til dem. Så det er det tag, som er faldet sammen her. Sveicināt! Sveiks! Labdien! Mums viens ciemiņš no Norvēģijas atbrauc. Maizīti atveda jums. Sveicināts, Torvald! Mums te viens atbraucis ir no Norvēģijas Jā, ciemiņš. ko tu te redzēji? Mēs atvedām Hello, hello! Sveiks! Sveic! Es viņam stāstu, ka šeit cilvēki dzīvo arī bez jumtiem, viņš teica, nevar būt. Kā? Te jādzīvo ir kaut kur. No, un viņš saka, tu aizved man parādi. Es neticu, ka mums tur stāsta, ka šeit visi ir esot ļoti labi. Nu, jā. No, viņš saka, vai tad valsts viņiem nedod dzīves vietu, kur dzīvot? Viņš saka, mums uzreiz, ja kaut kur notiek kaut kas uzreiz iedod, kur dzīvot, vismaz, lai nav šitā jābūt, bet no. Bet te neko nevar pelēšat tikai vēlējies un kāds ir labu. Ne, te pelēšat, kur... Mēs tikko man šodien zvanīja mācītājs no Bauskas un teica, ka Lambārtē ir viena ģimene, kur līdzīgi kā jums, bet tur nevis sabruka māja, bet tur viņi norāva rudenī nost jumtu mainīt.